Havazin ökülçülük тобунун gelişi. Tutkundardын mujahidlerge bölüştürүү işi жаңы эле бүткөн маалда Хавазиндерден bir топ чыга келип, мусулман болушканын, журтундагы элдин да исламды кабыл кылганын айтышты. Хавазиндер Расулу Акрамдын сүт энеси Халиманын уруусу, башкача айтканда, сүт энесинин уруусу болчу. Мына ошонусун айтышып, өздөрүнө мээримдүү мамиле кылуусун, мал мүлктөрүн жана туткундардын кайтарылып берилүүсүн өтүнүштү. Расулу Акрам аларга: "Мен силерди тобо кылып келет деп, олжо менен туткундарды бөлүштүрүүнү көпкө чейин токтотуп турдум. Бирок силер аябай эле кечиктиңер. Туткундарды мужахидтерге бөлүштүрүп койдум. Аларды силерге кайрадан кайтарып берүү кыйын иш" деди. Бул сүйлөшүүдөн кийин да аларды эки нерсени эркин тандап алууга мүмкүндүк берди. Кааласа мал мүлкүн, кааласа аялдары менен балдарын тандап алышмак. Хавазиндер аялдары менен балдарын алууну тандашты. Мындан улам пайгамбарыбыз үлүшүмө жана Абдул-Мутталип уулдарынын үлүшүнө түшкөндөрдү силерге кайра беремин деди. Андан соң бешим намазын окуган маалда өйдө туруп, биз аялдарыбыз менен балдарыбыз үчүн мусулмандардын алдында Аллах Расулунан жана Аллах Расулунун алдында мусулмандардан шапаат тилейбиз деп айткыла. Мен да туруп үлүшүмдөн кечкенимди кайталайм. Мусулмандардын да кечишин сурайм деп кеңеш берди. Пайгамбарыбыз бешим намазын окуган соң Хавазиндер кеңеш боюнча өйдө турушуп, Адрети Расулуллах менен мусулмандардан, туткундардан кечишин суранышты. Расулу Акрам элдин алдында бийик үн менен өзүнүкү менен Абдул-Мутталип уулдарынын үлүшүнө түшкөн туткундардан кечкенин кайталады. Муну уккан мухажир менен ансардын бардыгы өздөрүнө түшкөн туткундардан кечишти. Ушинтип Расулу Кибрия саллаллаху алейхи вассалам Маарек тилинен төгүлгөн эки сүйлөм менен ошондогу 6000 туткун аялдар менен балдар эркин кое берилди. Бул окуя пайгамбарыбыздын чексиз мээримин жана ырайымдуулугун көрсөткөн жана мусулмандардын да ага толук жакындыгын билдирген жагынан караганда көңүл бура турган үлгүлүү окуя. Малик бин Авфтын мусулман болуусу. Расулу Кибрия Хавазиндерге аялдары менен балдарын кайтарып берген соң, Малик бин Авф эмне кылып жатат деп сурады. Хавазиндердин өкүлдөрү качып Таифтин чебине башкала калады. Адыр Сакифтиктердин жанында деп айтышты. Мындан улам пайгамбарыбыз: "Ага кабар бергиле. Эгер мусулман болуп жаныма келсе, үй бүлөсү менен мал мүлкүн кайтарып берем, кошумча 100 төөп элек кыламын" деди. Өкүлдөр тобу кабарды жеткиришкенде, Малик чептен чыгып, Адрети Расулуллахтын алдына келип мусулман болду. Расулу Акрам берген убадасы боюнча ага малын жана үй бүлөсүн кайтарып берип, 100 төөп элек кылды. Расулу Кибриябыз 100 төөп электен башка кечээки күнгө чейин эң катуу душманы болгон Малик бин Авфты уруусунан мусулман болгондорго вали кылып дайындады. Инсандарды жакшы мамилеси, таттуу сөздөрү, көп жакшылыгы жана мээрими менен көңүлдөрүн багыткан пайгамбарыбыздын ушул жакшылыгынан улам Малик бин Авф инсандардын ичинде Мухаммадтай адамды азыркыга чейин көргөн да, уккан да эмесмин. Андан жакшылык сураса, ашыкчасы менен берет. Сурасаң, эртең боло турган окуялардан да кабар берет деп көңүлүнүн пайгамбарга байланганын түшүндүргөн. Bir ай мурда мусулмандарга каршы чоң кошуун даярдаган Малик бин Авф эми мынтип исламдын буйругунда жана кызматында болуп калды. Олжонун бөлүштүрүлүшү. Туткундарды кожоюндарына кайтарып бергенден кийин Расулу Акрам олжолорду бөлүштүрмөкчү болуп жаткан. Ошол кезде бедуиндердин bir бөлүгү: "О Расулуллах, кой, эчкиден олжобузду бөлүп бер" деп пайгамбарыбызды ыңгайсыз абалга калтырып, кийиминен тартканга чейин барышты. Бедуиндер ушунчалык чектен ашып кеткендиктен пайгамбарыбыз bir бакка таянууга мажбур болду. Алардын мындай мамилесине ааламдын мырзасы
Allah silerge nasip kılgan oljonu bölüştürбөй koyot dep oylop jatasыңарбы? Allahqa kasam içem, oljo Tihaman daraqtarının sanınça bolsa da eş kanday sarаңдык, korkoqtuk kılbastan alardı silerge bölüştürüp bermekmin, dedi. Andan soň koluna bir tönün jünün aldı da bary görgüдөй kılıp kötörüp, "Ey insanlar, Allahqa kasam içem, silerden oljoňordun 5ten 1-inden sırtkary maga mına bul jünçölükde kalbayt. Oljonun 5ten 1-i da zarыл учурda kayra ele silerge sarptalat," dedi. Mından soň oljolordu eseptetip barynyň ülüşdörün tarkattırdı. İş jylytkan ıroolor. Jiranada turgan İslam koşuununda Mekke alıngan günü жаңы musulman bolgon 2000 kişi jana musulman bolelek Mekkenin başçılarının bir neçesi var ile. Жаңыдан ыйман keltirgenlerden ыйmanın kuwattandırуу jana ыйmandan kur kalgandardy İslamga göňüldörün jylytuu üçin Paýgambarybız bir ыкma goldondo. Belgili bolgondoy, oljonun 5ten 1-i Paýgambarybyzdyn koldonuusunda bolgon. Baytul mal, dış etkanda mamleketlik kazna atınan alıngan 5ten 1 oljonu kalaganday gerektүү dep bilgen jerge sarptaçu. Mınakey jogorda aytılganday sebepke jana maksatка байланыштуу жаңыдан musulman болгондорду ыраазы кылуу jana musulmançylыкка kızыкkan Kurayş töböldörünün göңүлүн İslamga jylytuu üçin 5ten 1 oljodon alarga koşumça berdi. Kurayştın başçısı Abu Sufyan uulu Yazid jana Muaviyaga 100 tö 40 okka gümüş belek berildi. Oşentip Abu Sufyan jana anın uuldары jalpısынан 300 tö 120 ukiya kümüş alıştı. Şunçalık çoň urmat menen jakşylykka bölüngen Abu Sufyan, "Atenim sen üçin gurman bolsun. Sen kanday gana jomarttыкty, jakşylykty süýgen kişisiň. Seni menen soguşkan gezde da sen kanday gana sonun soguşçu eleň. Seni menen tınçlykka gelgen gezlerde da sen kanday gana sonun tınçlyk saktooçusy eleň. Allah seni jakşylygyna bölösün," dep Paýgambarybyzdyn jomartlygy menen jakşylygyn aytyp gep kıldı. Munu menen birge Rasulü Akram Kurayş töböldörünün bir bölügünü 200'dön, bir bölügünü 100'dön, dagı bir bölügünü 50'dön tö belek kıldı. Safvan bin Umayya'nın musulman boluşu. Safvan bin Umayya Paýgambarybызга jana musulmanlarga karşı bolgon katuu duşmandardyň biri bolçu. Anın üstüne Mekkeni alуу günü görgön jerden öldürgüle degen buyrukka kabılgandardın tizmesinde bar ile. Birok al da göңülü merim daryaсын tuyuntkan Paýgambarybызга kayrılganda geçirildi. Musulman boluga 2 ay möhnet surady. Paýgambarybız 4 ay möhnet berdi. Al dagı İslam koşuununa koşulgan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Jiranada oljonu teskep jatıp, bir gezde Ali musulman bolelek Safvandy görüp kaldı. Al töölөр menen goýlorgo tolgon öröngө göz çaptırıp karap turgan. Bul dykkattуу karaşı Paýgambarybyzdyn göz jazdymynan kalbay, anın göňülünde emne turganyn sezүүgö jetişdүү boldu. Abu Wahb, "Örön abdan jagıp turaby?" dep ün saldı. Safvan, "Owa," dedi. Paýgambarybız, "Anday bolsa, örön içindegiler menen goşo seniki bolsun," dedi. Safvan taň galyp kulaklarına şengen jok. Ömür boyu andan suralgan eç bir nersege jok debegen alamdın mırzası sallallahu aleyhi ve sellem'din bul jakşylygy menen jomartlygyna taň galyp esuup turup kalgan Safvan esin jygan soň, Paýgambardyň jüreginen bölek eç kimdin jüregi mınçalyk taza jana jomart bola albayt dep jüreginin bagynganyn bildirdi. Safvan İslam nurunun Paýgambarlyk gününün tartuusuna kabıldı. Oşol jerde şahadat kelmesini aytıp musulman boldu. Uşintip neçen jyl boyu İslamga duşmandyk kılıp kelgen Safvan bin Umayya musulman boluu üçin algan 4 aydın 1-nji ayı bütör bütpös musulmandardyň katarынан orun aldı. Musulmandygyn ak niyet amaldar menen suluulagan Safvan oşol jakşylyktyn anın alamynda kaltırgan tasirin mınday düşündüröt.
Аллахтын Расулу мага бул жакшылыкты кылганга чейин инсандардын ичинде менин эң көп кек сактаганым ал болчу. Бирок ушул жакшылыгынан кийин мен үчүн эң сүйүктүү ал болуп калды. Бул окуя Расулу Кибриябыздын инсандарды таанып, ошого жараша мамиле кылууда канчалык чебер экенин ачыктан ачык көрсөткөн мисал болуп саналат. İnsandardı багынтууда кээде бир көңүл буруусу, кээде бир таттуу сөзү, кээде бир жылмаюусу, кээде сонун бир аракети, кээде бир белеги жетиштүү болчу. Анын ушул жагынын өзү эле иликтөөгө жетиштүү маселе болот. Бул иликтөө жүргүзүлгөн учурда мындай нерсени көрүүгө болот. Пайгамбарыбыз Адрети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам достошуу сырларын жана инсандардын көңүлүн багынтуунун мыйзамы менен эрежелерин 1400 жыл мурун эле окшошу жок түрдө сөздөрү, иш-аракеттери жана жүрүм туруму менен көрсөтүп кеткен. Бир кароо, бир ишарат, бир сөз, бир жылмаюу, бир кыймыл менен инсандарды өзүнө тарта алуу адам баласынын үлгү алуусу керек болгон пайгамбардын бир мүнөзү. Сахабалардан келген нааразылык. Пайгамбарыбыздын мусулманчылыкка алигиче ичи жылыбаган жана жаңы эле мусулман болгондордун руханий дүйнөсүнө таасир калтыруу үчүн жасаган бул аракетинин чыныгы себебин жана акылмандуулугун билбеген кээ бир мусулмандар нааразы боло башташты. Алар ушундай аракеттер менен мусулман болбогондордун жана жаңыдан мусулман болгондордун өздөрүнөн жогору коюлуп жаткандыгын ойлоп жатышты. Бирок Расулу Акрам таптакыр мындай ой менен иш кылган эмес. Ошентип өз алдынча жумшоого бөлүнгөн 5-1 үлүштөн жаңы ыйманга келгендердин иштерин жылытып, мусулманчылыкка тартып, олжо таратып жаткан маалда сахаба Саад бин Абу Ваккас келип: "О Расулуллах, Жуайл бин суракка турганда Уяйна бин Хысын жана ага окшогондорго 100дөн төө беришиңиз кандай?" деди. Расул Акрам нааразычылыктын дооматтын эмнеден келип чыкканын жакшы түшүндү. Ооба, чынында эле сахаба Жуайл тиричилик жактан алганда өтө жакыр болчу, а бирок ыйман жагынан бай эле. Нааразылыктын ушул жагынан келгенин түшүнгөн Расулу Акрам Саад азиреттерине: "Аллахка касам ичем, Уяйна менен Акырага окшогондорго жер жүзү толуп кетсе да, Жуайл кайра эле бардыгынан кайрымдуу, бардыгынан артык болот. Мен аларды болгону исламга, ыйманга жакындатуу үчүн бул ишти кылып жатам. Жуайлды болсо эч солкулдатпастан байланган мусулмандыгына жана акыретте ага камдалган сыйлыктарына калтырдым" деп жооп берди. Ансарлардын айрымдарынын кеп кылышы. Пайгамбарыбызды чындап капаланткан нерсе Мадиналык мусулмандардын кээ бирлеринен уккан сөздөрү болду. А чындыгында ааламдын сыймыгы саллаллаху алейхи вассалам аларга болгон сүйүүсү менен жакындыгын "Менин жашоом силердин жашооңор менен, өлүмүм силердин өлүмүңөр менен бирге болот" деген сөздөр менен билдирген. Кечээки күнгө чейин исламга жана мусулмандарга катуу душман болгон, дин жолунда кичинекей болсо да курманчылык кылбаган жана бул жолдо эч кандай кыйынчылык, машакат тартпаган кишилерге Расулу Кибриябыздын ашыкча жакшылык кылып жатышы сахабаларды ойго салды. Пайгамбарыбыздын мындай мамилесинин чыныгы акылмандуулугун түшүнбөгөндүктөн көңүлдөрү чөгүп, капа болгондорун акыбалдары менен көргөзүп жатышты. Кээ бирлеринен жагымсыз сөздөр да чыгып кетти. Ансарлардын ички уйгу туйгусун Саад бин Убада азиреттери пайгамбарыбызга айтып келди. Мындан улам пайгамбарыбыз ансарларды чогултуп: "Эй ансар жамааты, оозуңарга албай турган кээ бир жагымсыз сөздөрдү айтып жатканыңарды уктум. Силер ушундай сөздөрдү айтыпсыңар" деп кайрылды. Мындан улам кээ бир ансарлар кечирим сурашып: "О Расулуллах, буларды биз эмес, арабыздагы кээ бир жаш ансарлар айтышкан окшойт" дешти. Расулу Акрам буга карабастан сөзүн улантты: "Эй ансарлар, силер жолуңардан адашып турган чакта
men janыңarga gelbedimbi? Allah men arkılуу silerdi tuura jolgo salgan jok bele? Kolуңарда eç nerse jok jakır geziңерде Allah Taala men arkılуу silerdi bayıtpadyby? Siler bir-biriňerge duşman eleňer. Allah men arkılуу jürekteriňerde bir-biriňe jylytyp biriktirgen jokpu? Ansar jamaаты: "Oba Rasulullah, sen bizdi karaňgyda jol tappay turgan çakta jarykka, nurga alyp çykdyň. Sen bizdi ottu çuңkurdun oozunda turgan gezde jolukturup, andan kutkardyň. Sen bizdi adaşkan, alapayın tappay turgan awalda taap, tuura jolga alyp çykdyň. Biz Allah'ty Rabbibiz, İslam'dy dinibiz, Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'di paýgambarybız dep kabul kılganbız. Allah menen Rasulunun bizdeki akılları menen nimatlary barынан jogoru. Allah menen Rasuluna razыбыз. O Rasulullah, sen tuura görgönüňdi kıl deşdi. Buga karabay, paýgambarybız sözün ayaktagan jok. Göňüldöründe eň kiçinekey kyjalatdyn, eň kiçinekey bir tarnyşdyň galyşyn kalabady. Sözlerin mındaýça ulantdy: Ey Ansar jamaаты, siler kalyganyňarda mıntyp aýtsaňarda şeksiz tuura bolmok. Seni öz tuğandaryň jalganga çygarganda bizge gelgensiň. Biz senin tuuralygyňdy tasdyktadyk. Senden baş tartışganda bizge gelgensiň. Biz senden eç bir jardamybızdy aýabadyk. Sen jurtuňdan kuulgan eleň. Biz saga öz janybızday garadyk. Oba, uşintiп aýtganyňarda albette men da silerdi bul jagынан ırastap tasdykdamakmyn. Eki tarapty bul süýleşүүдөн keyin Rasulullah negizgi aýtgysy gelgen sözün tömönkü tamay tasirli süýlemler menen bildirdi. Ey Ansar jamaаты, başkalar tapkan dünýelöri, töölöri, goýlary menen kaýtyp ketip jatışganda siler öz jurtuňarga Allah'tın Rasulu menen birge kaýtuga ıraz emessiňerbi? Madinadagy musulmandar bul suraga "Oba o Rasulullah, biz buga razыбыз" dep kıykyryp jogap berişdi. Mınday jogapdan keyin paýgambarybız ruhani alamdaryn bir zamatda özgörtgen kaýrylusun sözlerine mındaýça ulady: Muhammad'dın barlygy kudret kolunda bolgan Allah'a kasam içem. Eger hicrattın fazileti bolboganda ansarlardan biri boluunu arzu kılmakmın. Allah'ım ansarlardan uuldaryna, alardın da uuldarynyň uuldaryna meýerimdilik kıl dep dua kıldy. Alamdın syýmygy sallallahu aleyhi ve sellem'den bul ak niyet, süýüge tolgan sözlerinden ulam Madinalyk musulmandar özlörün karman alışpay şoloktop ıylay başlaşdy. Gözlörünün akkan jaşlar sakaldaryn suuladı. Akırında biz ülüş katary Rasulullah'a razыбыз, başka eç nerse berilmese de meyli degen bekem çeçimge gelişdi. Oljodon teňdesiz bir ülüş Allah Taala süýüktүү Rasuluna mına şunday göndürүү jöndömün ırıologon. Bir jagынан en kattu duşmandarın ruhtarga tasir ete turgan sözleri menen İslamdın kuçagına tartıp jatıp, ekinci jagынан dostorunun aga tarnışların birile kayrılıusu menen joyup jatty. Jiranadan Mekkeni garay. Zilqada ayının ayaktarına 12 gün kalgan. Paýgambarybız Jiranada turgan mezgilde namazdaryn okugan meçitke barıp, oşol jerde namaz okudu, dua kıldı. Andan soň umra üçin ihramga girdi. Anan Jiranadan çıkıp, uluu sahwalar menen birge Mekkege tündösü girip geldi. Jol boyu talbiya geltirgen Paýgambarybız Baytullah'ty görgönde talbiyany toktatdy. Taň atkanda sahwalar menen birge uluu Kabany tawaf kıldı. Andan keyin Safa menen Marwa ortasında saý kıldı. Saýdyn 7-nji jolkusunda Marwanyň janynda çaçyn aldyrdy. Bul umrada Paýgambarybız kurmandyk çalgan jok. Madinaga kaýtuu. Emi Paýgambarybyzyň niyeti Madinaga kaýtuuda ele. Uşundan ulam Mekkege murda şahar başçysy kılıp daýyndagan Attab bin Asidge oşol mildetdi kaýradan berdi. Muaz bin Jabal hazretlerin İslamdy düşündürüp, Kur'an öğretүү üçin al jerde kaltırdı. Andan soň
Mukarram Mekke'den çıkıp Zilqada ayının ayaktarına bir gança gün kalganda Nurdu Madinaga jetip geldi. Oman hükümdarının jana bir tuğanının İslamga çakırılışı. Hicrattın 8-nji ýyly Zilqada ayı Paýgambarybız sahabalary menen Mekke jana Hunayn jeňişleri menen kuwanyşly Madinaga gaýtyp geldi. Şirkden, kapyrçylykdan beli synyp, urular toptowy menen İslam nuruna çurkap jatyşdy. Musulmandarga kudum ele jaňy kan, jaňy tolkundo, jana jihad ruhu gelgendey. Arabistandın derlik ar tarabında İslamdın şarapatly bayragı jelbirey başlagandygy alarga tynçlyk menen baktylуулukdy tartуулady. Munu menen birge İslam dawaty aligiçe jetpegen ökümdarlar dagy bar ele. Rasul Akram Madinaga geler menen ele Amr bin As hazretlerin uşunday maksatda Omanga jönötdi. Wazipasy Amandyn ökümdary Jayfar menen bir tuğany Abdga jönötülgen katty tapşyryp, alardy İslamga çakyryp bolçu. Oman, Yemen, Indi deňiziniň jegindegi Basra buluňunyň kuş jerinde jaýgaşgan çoň şaharlardan biri bolgan. Kurma bakçalary, eginderi menen tanymal bolgan bu şahardy oşol gezde az diler başkaryp turgan. Bulardyn janynda bölek elder jaşagan. Amr bin As hazretleri buyrukdy atkaryp, Amanga barıp, katty ökümdar menen bir tuğanyna tapşyrdy. Katta Hazreti Rasulullah alarga mınday kayrılgan ele. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tın Rasulu Muhammad bin Abdullah'tan Julandanın uğuldары Jayfar jana Abdyga tuğra jolgo baş igenderge, tuğra joldu tutkandarga salam bolsun. Mından giyin aytarım, men eki öňürdi teň İslamga çakyram. Musulman bolup salamatlıkka jetkile. Men tiriülördi ahiret azaby menen korkutup, kapyrlarga da Allah'tın buyruklaryn işke aşyryw üçin Allah bütkül adamzatga jönötgen rasulumun. Eger İslamdy kabyl kılsaňar, ökümdarlygyňar silerge töwelik kalat. Eger musulman boludan uzak tursaňar, şeksiz ökümdarlygyňar koluňardan çygat. Atçandar maydanyňardy tebelep, paýgambarlygym mülküňördi jana beýligiňerdi kyratat. Jayfar menen Abdy algaç musulman bolu turaly arsar boluşdy. Birok birazdan soň bul oýdan gaýtyşyp, İslamga giriw symygyna jetişip, paýgambarybyzdyn Rasul, elçi ekenin tasdykdaşdy. Munu menen tim galbagan Julanda uğuldary elin da musulman boluga çakyrışdy. Bol çakyrykdy ukkan eli da musulmançylykdy kuwanyp kabyl kılışdy. Amr bin As hazretleri paýgambarybyzdyn buyrugy menen geňeşlerin atkaryp, bol jerden jetekçilik işlerin öz moýnuna aldy. Başgaça aýtkanda, Amr raziyallahu anha bay musulmandardan zeket jana sadaga jynap, alardy gedeylerge taratat. Ayrıkça majusilerden, otparastardan, jiziyya, munda çatkanda musulman өлkölörde musulman emeslerden alıngan salyk alat. Jana musulmandardan arasındagy maselelerdi çeçet. Paýgambarybız tübölük alamga ketkenге çeyin Hazreti Amr bul işti ulantyp amanda kaldy. Bahreyn ökümdarının musulman boluşu. Hicrattın 8-nji ýyly Zilqada ayının akyrky gündörü Paýgambarybız İslamga çakyryş üçin Ala bin Hadramindi kat menen Bahreyndin ökümdary Munzir bin Savaga jönötdi. Ala bin Hadramindin janynda Hazreti Abu Hurayra da bar bolçu. India menen Basra jana Amandyn ortasyndagy deňiz jeginde jaýgaşgan өлkölördün bardygy birgip Bahreyn dep atalat. Kalkynyň bir bölügi majusi, bir bölügi jöt, dagy bir bölügi hristiýan bolçu. Ala bin Hadrami Munzir bin Savaga barıp paýgambarybyzdyn katyn tapşyrdy. Katda mınday жазылган: Bismillahirrahmanirrahim. Akykatga baş igenderge salam bolsun. Men seni İslamga çakyram. Musulman bol, salamatlıkka jet. Allah eki goluňdyn ortasyndagyny, ökümdarlykdy, kaýrele özüňe galtyrat. Munu da bilip koy.
Menin dinim attar jete ala turgan jerge çeyin jayılat, eýlik kılat. Ala bin Hadrami menen bolgon kıska süýleşүүдөн keyin Munzir bin Sava Majusilerden dini başçysy Sibuht menen birge musulman boldu. Oşentip Munzir düýne saltanaty menen birge tüwelüktü saltanatty da kamsız kılıp ıymanga girdi. Ökümdar jana din başçysy menen birge eldin bir toguda islamga girdi. Ökümdar Munzir paýgambarybızga kat jönötdi. Musulman bolgonun jana paýgambarlygyn tasdykdaganyn bildirgen soň musulman bolbogondorgo ölkösündögi majusilerge, yahudilerge jana hristianlarga kanday mamile kılıç kerekdigini surady. Paýgambarybız Munzirdiň katyna mınday dep jogap berdi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah'tan Munzir bin Savaga. Allah'tan saga salamı bolsun. Men saga hidayat nimatyn bergendik üçün andan bölük Kuday jok Allah'a maktu aytam. Allah'tan bölük Kuday joktuguna jana Muhammad Allah'tan kulu jana Rasulu ekenine gübölük berem. Katыңды aldım, okutup içindegilerdi uktum. Saga ulu Allah'tan buyrugu menen tıyularına jaraşa iş hareket kılıuңdu estetem. Çındığında nasihat kılgan kişi anı menen goşo özü da nasihat alıp soğunan paydalanat. Elçilerime moyun sungan, buyruklarına baş igen kişi maga baş igen bolup eseptelet. Alardın nasihatyn ukkandar meni ukkan boluşat. Elçilerim seni maga maktap, jakşı söz menen eskerişdi. Senin uruğuna bolgon suranyçyňdy kabul kıldım. Alardan musulman bolgondordu musulman bolgon nerselerine jaraşa kaltır. Günökör bolgondorun ötkön günöөлөрün keç. Alardı murda kılgandaryna garap jogapkerçilikke tartpa. Munu da bil, sen tuura hareketlerden jana jakşı mamileden taymayınça işiңden alystatpaýbys. Ökülübüz bolup al jerde kalasyň. Yahudilik jana majusiliklerin ulantqysy gelgenderge gele turgan bolsok, alardan jizya alasyň, salg alasyň. Saga Allah'tın salamı menen merimi bolsun. Paýgambarybyzdyn mından başga Munzir bin Savaga bir neçe kat jönötkönün jana Munzirdin da alarga jogap bergenin da eske sala geteli. Rasul-u Akramdyn buyrugu boýunça Ala bin Hadrami bul jerde kalıp musulman bolgondordanüşür, müşriklerden jizya aluu işini ulantdy. Hicrattın 8-nji ýylynda aylanadagy urulardan bir gança öküldük top Madinaga gelip musulman boluşganyn Hazreti Rasulullah'tın aldında bildirişdi. Hazreti İbrahim'din düýnege gelişi. Hicrattın 8-nji ýyly Zulhijja ayı. Uşul ýyly Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim attuu uuldu boldu. Hazreti Mariyadan törölgön Hazreti İbrahim Paýgambarybyzdyn eň akyrky balasy bolgan. Madinanyň jogoru jagynda Avali dep eskerilgen jerde apasyna ülüşke berilgen kurma bakçadagy üýünde düýnege gelgen Hazreti İbrahimdin törölgönün Paýgambarybızga uulun anaçy ayal, törötüçü ayal Salma hatundun güýösü Abu Rafi süýünçüledi. Bul baktyly okuyanın kabarынан abdan razı bolgan Paýgambarybız Abu Rafi'ge uulunun ysymyn mınday düşündürdi. Çoň atasy İbrahimdin ysmyn goýdum. Hazreti İbrahimdin süt enesine berilүүsü. Ansarlardyn bala emizүүçü ayaldary Hazreti Rasulullah'tın balasyn emizүү wagtyna jetүү üçin kudumele biri-biri menen jarışga düşkönдөй çurkaşdy. Ahyrynda Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem'din nurdu balasyn Ummu Burda Havla binti Munzirge tapşyrdy. Bul wazypany algan üçin Ummu Burda Havlaga özünçe kurma bagyn bölüp berdi. Hazreti İbrahim çarçap kalganga çeyin süt enesi Ummu Burda Havlanyň golunda boldu. Paýgambarybız kuttu balasy İbrahimdi bat-bat ziyarat kılıp, merimin tögüp, başынан sılap, boruna kısçı. Paýgambarybyzdyn kızmatçısı Anas bin Malik radiyallahu anha bir eskerüsün mınday bayanday. Men üy bölösünü Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem'den da merimdүү mamile kılgan adamdı
жашоомдо көргөн жокмун. Ибрахим Мадинанын авали аймагында сүт энесинде болгон кезде пайгамбарыбыз аны көрүүгө барчу. Биз дагы жанында жүрдүк. Ибрахимдин сүт атасы Абу Сайф Бара бин Авс темирчи эле. Үйдүн ичи түтүн ышка толо болсо да, Расулуллах ичкери кирип, уулун алып өпкүлөп анан кайра кетчү. Бир күнү Расулуллах аны көрүш үчүн жолго чыкты. Мен да аны менен бирге элем. Үйүнө барганыбызда Абу Сайф көөрүгү менен алек экен. Үйдүн ичи түтүнгө толгон. Дароо алдыга жүгүрүп, "Көөрүгүңдү токтот, Расулуллах келди" дедим. Көөрүгүн токтотту. Расулуллах баласын алдырып алып бооруна кысты. Ага кээ бир сөздөрдү айтып сүйлөштү. Кааб бин Зухайр акындын мусулман болушу. Кааб бин Зухайр чоң төкмө акын болгон. Атасы Зухайр саналуу араб адабиятчылары менен акындарынын ичинде орду бар эле. Эки уулу Кааб менен Бужайрды да өзү сыяктуу адабиятчы, акын кылып тарбиялап жетиштирди. Акын Зухайр бин Абу Сулма китеп ээлеринин маектерине барып жүргөндүктөн, акыр заманда келе турган пайгамбардын кабарын алардан уккан болчу. Түндөрдүн биринде түшүндө асмандан жип ташталганын, ал жипке жармашуу үчүн колун сунганы менен кармай албай калганын көрөт. Бул түшүн акыр заманда келе турган пайгамбарды көрүү насип болбойт окшойт деп жоруйт. Каза болоорунан алдын уулдарына келе турган пайгамбарга ыйман келтиргиле деп осуят калтырат. Курандын чечендиги менен уйкаштыгынан көздөрү уялган бир топ күчтүү адабиятчылар менен төкмө акындар, чечендер исламга кирүү сыймыгына жетишти. Муну менен бирге ширкте көшөргөн, пайгамбарыбыз менен мусулмандарга сакташкан кегин жана душмандыгын ырлары менен төкмө сөздөрүндө айтуудан кайра тартпагандар да бар эле. Кааб бин Зухайр да ошолордун бири болчу. Атасы өтүп кеткенден кийин анын атак даңкына өзү мураскер болуп калды. Бир тууганы Бужайр Расулуллахтын катарына орун алып турганда, Кааб ширктен баш тарта албай турду. Кез-кезде шылдыңдап жазган ырлары менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жана мусулмандарды капалантып жатты. Ошондой күндөрдүн биринде бир тууганы Бужайрга мусулман болгондугуна байланыштуу ачуулугу кектүү ыр жазып жөнөтүп жиберет. Бужайр разияллаху анха ырды пайгамбарыбызга окуганда абдан капаланды. Каабтын ырлары менен мусулмандарга акарат кылуусу чектен ашып кетти. Ошондон улам Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына: "Ким Кааб бин Зухайрга туш келсе, аны өлтүрсүн. Каны бул күндөн тартып зыяндуу мубах кылынды" деп жарыя кылды. Бул уруксаат берилген соң Кааптын тушугар акыбети коркунучта болуп калганында күмөн жок эле. Муну түшүнгөн бир тууганы Бужайр акыркы жолу аны эскертип кат жазды. Катта ага чыккан чечимди да кабарлады. Мындан кутулуунун бир гана чарасы Адрети Расулуллахка келип кечирим суроо экенин билдирди. Катты алган Каап ордунда тура албай калды. Килейген жер жүзү ага тар боло түштү. Ар көз ирмемде акыркы демин алып жаткансып, ажал тери куюлуп жатты. Ага чыккан чечимден кутула албашын түшүндү. Эки нерсенин бирин тандоого мажбур болчу: же ширкин улантып, көрүнгөн бурчта жашырынып жүрмөк, же Адрети Расулуллахтын алдына барып, садакат колун сунуп, берилгендиктин колун сунуп, ага чейин жасагандарына өкүнүп, кечирим сурамак. Каап акылы менен экинчи жолду тандады. Ансыз да каттаалар менен ич ааламын өкүнүч баскан. Узун жолду кыска убакытта өтүп, Мадинага келген Каап Расулу Акрамдын алдына барды. Пайгамбарыбыз аны мурда көрбөгөндүктөн, Каап мындай абалды туура колдонуп кетти. Пайгамбарыбыздын алдында тизе бүгүп, куттуу колдорун кармап: "Каап бин Зухайр тообо кылды. Мусулман катары алдыңызга келүүнү эңсеп турат. Мен аны сизге алып келсем, ага жан соога берип, тообосун мусулманчылыгын кабыл кыласызбы" деп акылдуулук менен сурады. Каап мусулмандарды шакаба кылган ырларынан баш тартып, бушайман болуп,
Musulman bolsa Rasulu Kibriya menen ortosunda masele kalmak emes. Andyktan Rasulu Akram bul ötünüşkö owa degen jogun aýtdy. Mınday jogapdan Kaaptyn ruhani alamy bir zamatda jarkyrap, kolun Hazreti Rasulullah'tan üzböy durup iman geltirdi. Kübölük berem, Allah'tan bölük Hudaý jok. Jana kübölük berem, Muhammad Allah'tyn Rasulu. Rasulu Akram sallallahu aleyhi ve sellem menen aylanasyndagy sahabalar taň galyşyp, Paýgambarybız sen kimsiň dep surady. Kaap, men Kaap bin Zuhayrmyn o Rasulullah dep jogap berdi. Oşol uçurda sahabalardan biri ortaga çykyp, o Rasulullah, Allah'tyn muna bul duşmanynyň moýnun kıya çapkanga ruhsat berçi degende, Paýgambarybız, "Tibe aga, al adyrkyga çeýinki kılgandaryna içinen buşaýman bolup, hakykat jolga gaýtyp geldi" dedi. İçki düýnösü İslamdyn ruhani kılıçy menen bagındyrylgan Kaap, daroo Arap adabiýatynyň atakly çygarmalarynyň içinden orun algan Banat Suadu attu ır jynagyn Hazreti Rasulullah'a tartуулady. Suattan ayrılığı az gelgensip, iki jaktın ortasında söz taşıgandar maga, "Ey Abu Sulmanın oğlu, sen emi özüňdi ölgön" dep bildeşdi. Alarga işenip kayrılgan ar bir dost maga, "Seni alaksatıp soğroto jubata albaym, aylaňdy izde" dedi. Men alarga, "Kaç kıla jolumdan" dedim. Merimdü Allah'tın tagdyrga salgan ar nerse sözsüz bolot. Adam balasının baktılı yaşosu kançalık uzun bolsa da sözsüz türde bir günü tabıtta götürülüp uzatılat. Rasulullah'tın meni öldürörü turalı kavar aldım. Rasulullah'tın canında geçirimge ev olu en köp ümit kılıngan nerse, geçirim surap Allah'tın elçisinin canına geldim. Rasulullah'tan suralgan geçirim daima kabul boluğa ılayık. Merimdүүлük menen şaşılbay mamile kılmaga, nasat ökümdördü kamtıgan Kur'an belegin saga ırı olugun Allah imanыңды arttırsın. Ata-andaşlarımdın uşağı menen meni ayıptaba, men turalı köptögen uşak aytılsa da, men ançalık günöölü emesmin. Men azır uşunday bir darajadamın deysin, bul jerde görüp ukkandarımdı pil görüp uksa sözsüz korkup kalçıldamak. Bul jerde meni bir gana Allah'tın ruhsatı menen Paýgambarybyzdyn geçirimine jetүү kutkaralat. Men uluu Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellemga bir da narazylyk göstertböstön oň golumdu anın adiletdүү goluna uzatam. Emi söz anda, kömönsiz Rasulullah tuğra joldu göstertken bir nur, jamandykdardy jok kıluu üçin suurulgan Allah'tın jalındığı kurç kılıçlarından bir kılıç dep Kaap Rasulu Akram menen musulmandardın batırlıkların jana jigitliklerin aytıp kasida ırın ulantdı. Kasida saptarının birine Rasulu Kibriyabız abdan ırazı bolgan ele. Oşol Taj beyt, kümönsüz Rasulullah tuğra joldu göstertken bir nur, jamandykdardy jok kıluu üçin suurulgan Allah'tın jalındığı kurç kılıçlarından bir kılıç degen saptar ele. Bul saptarda ukkan Hazreti Rasulullah giyip durgan gürmösün çeçip, bul çoň akınga belek kılıp, ırazılığın jana maktoosун aýtdy. Mından keyin Banat Suadu attu kasidası, kürme kasidası dep aýtyla başlady. Kaap bin Zuhayr Hazreti Rasulullah'tın bul belegi menen ar wagtda bardyk jerde syymyktanyp jürdi. Ömrünün ayağına çeyin canında saktady. Bir jolu Hazreti Muaviya 10.000 dirhem berip ana algısı geldi. Kaap, Rasulullah'tın gürmösün hiç kimge giygizgim gelbeyt dep jogap berdi. Birok Hazreti Muaviya Kaap'tın ölümünden keyin arzusuna jetdi. Muraskorlarına 20.000 dirhem jönötüp, Hazreti Rasulullah'tın bul marek baktılуулuk gürmösün aldı. Dağı wagt ötkenden keyin marek kürmö Amavilerden Abasilerge, alardan bolsa Yavuz Sultan Selim'din kolu menen Osmanlıktarga öttü. Bugün Hazreti Rasulullah'tın bul marek kürmösü ıyık amanatlar arasında Topkapı Sarayının Hırkayı Saadet
Baktıluluk gürmösü bölümünde saktılıp durat. Gürmö 1,24 uzunluğunda jеңi kең kara жүндүү кездемеден жасалган. İçi sarı kızgılт жүндүү кездеме менен капталган. Алдыңкы оң жагында 0,23 0,30 ölçömüндө bir bölügü kem. Оң жеңинде bir kemtik бар. Кээ бир жерлери ураган. Хыркайы саадет түрдүү түйүндөргө түйүлүп, кош капкактуу алтындан жасалган сандыкчада сакталуу. Мунун үстүндө Султан Абдулазиз тарабынан жасатылган жана шапаат тилеп чегерилген жазуу бар. Бул сандыкчада өзүнчө түйүндөргө оролуп, чоң бир сандыктын ичине салынган. Муну да Султан Абдулазиз жасатып, сыртында «Ла илаха иллаллах ва ма арсалнака иля рахматан лил аламин, ла илаха иллаллах ал-маликул хакул мубин Muhammedun Rasulullah Sadikul Vadil Amin деп жазылган. 4 аяктуу таманы да алтын менен капталган. Топкапы музейинин мурдагы директору Тахсин Өз кийинчерээк өзүнүн жазган китебинде мындай деп эскерет. Падышалык доордо өкүмдар Рамазан айынын 15-inde Топкапыга келет. Хыркайы Саадет Расулуллахтын күрмөсү өзгөчө жөрөлгө менен ачылчу. Өкүмдар баш тарабында жеке өзү болуп, өлкөнүн жогорку мартабалуу эркек кызматкерлери менен музейдин кызматкерлери тарабынан зыярат кылынып, дасыромол, кол арчыгыч тартуу кылынчу. Андан соң Ак сарай аялдары да зыярат кылышчу. Хыркайы Саадеттин негизги коруучусу өкүмдар болгон. Анын көзү өткөндөн кийин милдет Түлбент агасына өтөт. Хыркайы Саадеттин тазалыгы Топкапы сарайы музей абалына келгенге чейин бул салт уланып келген. Хижраттын 8-жылынын бөлөк маанилүү окуялары. Уяйна бин Хысындын мусулман болуусу. Уяйна бин Хысын Гатафандардын башчысы болуп турган. Ислам нурунун күн өткөн сайын бардык тарапка жаркырап жайылуусу аны ойго салды. Бир күнү кадырлуу бирөөдөн буларды укту. Эй Уяйна, сен бул тар түшүнүктөрдөн баш тартпайсыңбы? Мухаммад мамлекеттерди багынтууда. Сен болсо дагы эле бөлөк нерселер менен алексиң. Надыр уулдарынын Хандак күнү Курайза уулдарын, андан мурда болсо Кайнука уулдарын, акырында Хайбарлыктардын эмне менен аяктаганын сен да көрдүң. Булардын баары Хижаз жөөттөрүнүн башчылары жана күч кубаттуулары болчу. Уяйна бул адамды аргасыздан ырастап, ооба, булардын баары ошондой болду. Акыры Хижраттын 8-жылында Меккени багынтуудан аз мурун Мадинага келип мусулман болду. Сулайм уулдарынын мусулман болушу. Расулу Акрам саллаллаху алейхи ва саллям Меккени алууга жолго чыккан учур болчу. Кудайт деген жерде Сулайм уулдарынан 900 миңге жакын киши келип, пайгамбарыбыз менен жолугушуп, ошол жерде мусулман болушту. Меккени алууда Хунайн жана Таиф согуштарында ислам кошууну менен бирге болушту. Кыянатчылыкка берилген алгачкы жазалоо чечими. Таиф жүрүшүнүн мезгили эле Лайс уулдарынан бир кишини пайгамбарыбызга алып келишти. Бул киши Хузайлдардын бир кишисин жөн жерден өлтүрүп койгон экен. Эки тарап Расулу Акрамдын алдында доолорун тизмелеп беришти. Акырында пайгамбарыбыз өлтүргөн кишинин өлтүрүлүүсүнө өкүм чыгарды. Өкүм аткарылды. Бул исламдагы киши өлтүрүүдөгү алгачкы кан доосу болчу.